Dawdaway tusa kadamdaman na makatina na sulibat. Saka tutso kadamdaman aurita supuy na kainwa samas imazay to pinasasaba libalita na tebril. Imazay to tiro apurukatu wuna makayan. Imazay to tapurukatu lima karam patu sapurukatu tiro karam. 历代志下36章15节到23节。上主他们祖先的上帝不断地派遣先知警告他的子民，因为他仍珍惜他的子民和圣殿，他们却讥笑上帝的使者，不理上帝的话，嘲笑他的先知。到最后，上主对他的子民大发烈怒，以致他们无法逃脱。上主差巴比伦王来攻打他们，甚至在圣殿里杀死犹大的年轻人。巴比伦王对谁都没有怜悯，无论男女老幼，他都不怜悯。上帝把他们都交在他手中。巴比伦王洗劫圣殿、圣殿宝库以及王和他臣仆的财宝，把所有东西都带到巴比伦去。他烧毁了圣殿和宫殿以及在里面的财宝，又摧毁了城墙。他把劫后余生的人带到巴比伦，强迫他们在那里做奴隶，伺候他和他的后代，一直到波斯帝国兴起。上主借着耶利米先知所预言这块土地要荒凉70年，为要补足那没有被遵守的安息年，这话实现了。塞鲁士王下令犹太人返国。波斯皇帝塞鲁士登基做皇帝的第1年，上主为要实现他借耶利米先知所说的预言，激动塞鲁士下了一道诏令，用文字记下，传送到帝国的每一个角落。诏令的内容如下：这是波斯皇帝塞鲁士的命令。上主天上的上帝使我做了全世界的统治者，他要我负责在犹大的耶路撒冷为他建造一座殿宇。现在你们这些属于上帝的子民要到哪里去？愿主你们的上帝与你们同在。哀求开诺什么？Satu cu asina apurwa kai imazai tuadu sapuru katu ita karan。上主借着耶利米先知所预言，这块土地要荒凉70年，为要补足那没有被遵守的安息年，这话实现了。历代志下36章21节。读出啊，大家们啊，西尼布巴德湾，恩典仍然在。Ijuanan啊，那巴索马利亚80里，恩典仍然在。历代志下36章是关于南国犹大灭亡的故事，主要描述这个国家因为行上帝眼中看为邪恶的事，以致上帝大发烈怒，让他们无法逃脱敌人的侵犯，遭到灭亡的经过。我们若把上帝对犹大国的要求拿来检视，会发现除了单单敬拜上帝以外，其余的要求都是一个国家，不管这个国家是不是信奉上帝应该做的事。犹大国的最后几个王都做了上帝看为邪恶的事，这不仅显示他们对上帝没有敬畏的心，也凸显出人们一旦失去敬畏上帝的心，就会对上帝的话语充耳不闻。历代志的作者就指出，上帝曾不断派遣先知警告他的子民，他们非但不听，还讥笑上帝的使者，不理上帝的话，嘲笑他的先知。可见当人不敬畏上帝，内心就失去耶稣力，只照自己的想法任意而行。犹大国最后几个朝代，正如士师时代，因为不敬畏上帝，整个社会没有纪律，人和人之间失去信任。不止如此，人们只看到自己的利益，不顾他人与公众的利益，不会照顾弱势者。
遑论为弱势者发声，甚至为了利益而做出邪恶的事。最终，人们也不管国家会不会继续存在，因为人们只管自己会不会安全，能不能苟活。这正是这个国家向下沉沦的原因。从以色列的历史可以看到，如果整个社会敬畏上帝，让上帝的旨意行在地上，如同行在天上，让众寡孤独废疾者皆有所养，让人民的能力都得以发挥，那么国家就可以富强，人民整体的能力也可以提升。然而，如果统治者只重视自己的利益，为了维护个人的政权而不顾人民的死活，对外发动战争，对内长处异己，只照自己的喜好一意孤行，这样一定会把国家带向灭亡。历代志下36章21节提到，上主借着耶利米先知所预言，这块土地要荒凉70年，为要补足那没有被遵守的安息年。这话实现了。安息年是摩西律法的规定，每7年的最后1年为安息年，要让土地完全休息，不可耕种。关于土地休耕的规定，除了让土地充分休息之外，也显明上帝才是土地的主人。近年来，人们重新注重土地的休耕，因为这对土地、对农作物、对人都有好处。从今天的经文可以看到，以色列人并没有遵守安息年的规定，也可以发现上帝对他的命令很重视。当以色列人不愿遵守，上帝就用自己的方法让他们遵守，并在他们遵守之后，令其回到耶路撒冷重建圣殿。上帝并没有放弃以色列人，恩典仍然在。Sinaya tu soka jaman-jaman asin palaruanga ta janutin na ta kama semas. Saka ai chua ta sinupua tu tu su ta yao pasamaramara ta nutin palarai ta nutin tu ai chua marka 皇帝ta yao pas sabi te tia madua ki pusesengan to ikasini lengan no ta kama sema ta yao. Saka tijen patutu nitin sumupusuputin. Atala pazangaran no semaneka atin to ta semas. Vekangatina ki parai to mana ta varong to ta kinman majilitina pasama uri. Sianga aichua kematsukatsu tanutina 皇帝 no ini kana ki paalay no ini kana mita tukuan kipaking tuata sematayaw inkaro pasusu ini karo kiparen tuata semas ba kiparen sa kamaya to varong to kinunaman saka aichua namatutsu tara pasa uri pesakamaya aichua ta koka aichua ta siakai aichua ta kina semakelan tayau saka tijen nako ni katina ki paporingau aichua tavung no semas ni kama no saunu ni sakamaya aichua sini pasamarau no semas soa sini pada dekan no ta semas na mayo tanti ata kama semas na sama pazangar saka nako ni katina ki paporingau akiparai to mana sini pada dekat no ta semas saka tije nama polat kumalia nama tainu ata sisalapai kumalia nama tainu ata mondai atsemas cara sinikili bakatin sakamaya saka nakuya mariari ata kumudanga semanga secina kiparain tu ata semas apa alai tu ata semas maya semaneka tu ata semas ayaya apa semarau apa larai jantin tu suaka jaman saka latinana semapazangar
Ipasusu tuamana sini pada dekat nuata cemas. Sakana makaya tinautana kipararain aparorau tuamana ta cemas. 1出asini pakinum dan真，安息是上帝给予的礼物。我应该怎么过安息日呢？Sinaya tutso kajam-jaman aruja kigaluina kinumnam latina nagamalu kinumnam ayakana pasamarao ka inuri。亲爱的天父，我要为我的国家台湾祷告，求你使执政掌权者心存正直，并使公义，除去国家体制中的恶，使社会彰显公义与慈爱。奉主耶稣的名祷告，阿门。Mali-mali tu soka jam-jaman na makaya tina misa selang sumupu kilaroy tu amana sini pada dekat dan watia sema tu soka jaman-jaman saka lata pinasusu raja kiparai ngapan oridan ija utua ta semat saka mali-mali parma kunu ijua ini kana melengwa aku sinupuan lamuna na pazakat janga sano kilaroy na muma la patsung tu sinanamaya tu soka jaman-jaman aro si papu puisur si papu mangwa no ata kama semas ayakana pasamara usaka mali-mali natina na suliva tu suaca kini adawan taja ping an